Viticas busca desenvolver un modelo de predición das enfermidades da vide. Aquí en Rías Baixas, a súa principal misión é previlo mildeu. O obxectivo final que o viticultor poida anticiparse para poder reducir o uso de produtos fitosanitarios ata nun 40%. O obxectivo é desenvolver un modelo que axude a reducir o número de tratamentos fitosanitarios contra estas enfermidades, que vai a ser unha ferramenta de apoio ás observacións no campo que siguen sendo obrigatorias. O proxecto estase a desenvolver no laboratorio con análises de mostras e, por suposto, en campo. En total, 8 parcelas de Rías Baixas, o Ribeiro, Valdeorras e Ribera del Duero participan nesta iniciativa. O que facemos é tratar en convencional como trataría o viticultor ou os agricultores da zona en concreto, e despois na zona Viticas tratamos optimizando según os datos que imos tendo do que estamos recollendo das esporas, da fenoloxía e dos modelos dispoñibles. Ese proceso de recollida de mostras faise a través de captadores de esporas como este instalado nun viñedo de Cambados. Hoxe visitou a parcela este grupo que participou nunha xornada demostrativa celebrada entre a Vila do Albariño e a capital da Arousa. Entre os asistentes, profesionais do sector chegados dende Cataluña, onde tamén se está a desenvolver o proxecto. Yo lo que explico es la experiencia que tenemos en la zona en Cataluña, concretamente en la zona del Penedés, que es donde trabajo, cómo gestionamos los avisos vitícolas a través de las estaciones de avisos, que el objetivo global de una estación de avisos es conseguir una máxima eficacia contra las diferentes plagas y enfermedades que afectan en este caso al cultivo de la vid, con el mínimo de intervenciones. Entonces ahí tienes todas las ventajas posibles. Estás tratando menos, por lo tanto estás gastando menos dinero, estás contaminando menos, pones en menos peligro al viticultor y encima consigues la máxima eficacia. Esto es el objetivo global de lo que es una estación de avisos. O proxecto Viticas está liderado pola empresa galega Monet Viticultura, conta tamén, entre outros, coa participación da Estación Fitopatolóxica de Areiro, a Universidade de Vigo e a Fundación Empresa Universidade. A iniciativa estáse a sufragar nun 80% con fondos europeos e o 20% restante aporta o Ministerio de Agricultura.